Allin p'unchay, devoción matutinapi noqanchik qayarispa kasanchik kunandia. Hinallataq apóstol Pablo kawsaynin nin kay hinata, maychus cristianos convertidos nispa kunandia. Maypiqa rikunchik imaynata apóstol Pablo qayarisarqa parlapayaspa maychus kay Tesalonicenses-man. Hinallataq pay rikurqa imaynata ashka hermanos convertidos sumaq cristianos allin haych'asqa sonqonku ukhupi Diospaq qillqasqanta. Payqa kay hinata parlapayaspa karqa paykunaman. Chayta yuyarinapaqtaq noqanchik mask'anachik maychus kasan kay primera de Tesalonicenses uhniyuq chantapis uchillasqan nina hinata. Noqa Pabloqa Silvanuwan, Timoteowan ima Tesalonicapi llaqtapi kaq iglesiaman kay cartata qillqamuni. Pikunachus Dios tatawan Señor Jesucristuwan ima usqayta kawsanku chaykunaman Diospa qasi k'acha yanapaynin sonqo tiyakuyta qankunawan kachun nispa. Ahinata apóstol Pablo qayarispa karqa napaykuyta maychus Tesalónica hermanusta. Payqa rikuspa karqa imaynata ashka wawqimasin, ashka hermanos allinta haych'aq Diospaq mandamientos ninta. Mana chayllachu, payqa rikurqa imaynata kay cristianos usqayta apaq karqanku Diospaq evangeliunta. Chayrayku pay yuyarichisarqa nispa, kayqa mana sapaychu kani Timoteowan Silvanuwan kusqa noqaykuqa marqinchus wawqimasi evangeliuta payku kay kikinta qankunapis ruwaychik nispa. Chantaqa yuyarichisarqa imaynata Diospaq k'acha yanapayninwan allinta kawsankuman nispa. Hermano, hermana, tal vez qan ancha llakisqa kasayki phutisqa, tal vez mayachaykichu imaynata waq sonqoman chayayta waq runa masinchikman predikayta Diospaq evangeliunta. Kunandia apóstol Pablo kay pachawanchik imaynata Silvanuwan Timoteowan kusqa animarqanku kay Tesalonicata noqapis kunandia animay munayki. Ama qunqaychu, kay killapiqa noqanchik evangelismupi kasanchik. Chayrayku devoción matutina nin kay hinata. Niraq inti yaygusaqtin, qankuna yuyaychis imaynata yachayaykichikman, imaynata qankuna wawqi masiykichikman parlaykichikman Diospaq evangeliumanta. Chanta reparaykichik imaynata chay willaypi qankuna kallpachakuspa kaykichis usqayta, uqarikuna uqarinachik qillqasqanchikta chayntapis apana Diospaq qillqasqanta evangeliunta waq runa masinchikman. Chaypi kallpata noqanchik tarispa kasun kunandia. K'aya suyasayki Diospaq yanapayninwan kanachik.